Pozdrav svima. Ljudi, danas ćemo malo ti gledati. Sad ćemo se malo snimati sobu i tako, znate. Oprostite što stalno govorim, znate, ali šta mogu. Ovo je onaj Niko Avtić. Onaj koji sam treba snimati. Evo, to su njegove specifikacije. Vidite. Evo da vidite malo bolje. Evo, znači 4x4 idu u vodu. Da fokusira se. On se zove Vaporizer 2 Pro. Niko, vidite, Niko radio kontrola. Evo ga. Evo ga, ono tu. Funkcija kaže. Imamo još jednog Niku. Ali taj Niko nije sestra. Pa onda je na popravku. A sad ovo su njegove full function. Obzir, labeling, 10 degree spin, 4x4, svice kotači okreću, znate, i 2 motora. Ok, idemo na drugoj strani. Znači, 8 za 8 godina, 8.5 km/h, 27 MHz. Evo, i on svašta ovako može, vidite. Pa dobro. Malo ima ovo. Gdje je lopta? Ne bi trebala biti lopta, sad ne znam gdje je. Čekajte da ju potražim. A dobro, negdje je. Ovo je BMW. Gledajte, BMW. Čekajte. Ovako. Vidite. I ovako. Te burako. Ne znam, možete kupiti svagdje ako želite. Evo ga, to je Avtić, taj jako je brz. Evo ga. Ostajte da vidite kako tresne, evo. Evo tako. Opa! Dobro, to je auto.
Samo da vidite kako brzo ide. Ovo su Lego. Imam ja puno legičata. Sobi drugoj. Ovo je tu kao neki ultimativni. Evo ga. Vidite svakakvih tu. Sada sam tu nešto samo gledao. To imam svakakvih igračka pa sam gledala i gdje sam i sada, ali tam su. Reći su sobi daleko pa nisam mogla i doći po njih, tam su daleko. Imam ih ja još puno i ono su tamo. Opa, tu. Evo. Evo vidite. Evo ovaj televizor je gorenja, ne radim. Imam zove, znači kako sam se. Jako teško. A ovo mi ispadne skoro. Da sam mangu. A svakako ih. Evo ga da pregledate. Evo vam. Možete da pregledate. Evo ga. Evo ga još bolje isto. Evo ga. Pokazat ću vam sve koje imam. Značke. Gdje su se skupljale. Vidite. I ova zadnja. I zadnja mislim. I više nema. Ovo preteško. I evo ga. To je sve najbitnije. Drugo su sve razbacane kao i na niko. Znači ovo ide. Ovo je kontroler. I tako ovo je kako ti je ovo. Evo ga. Ok, to je bilo to za ovaj video i vidimo se. Pozdrav. Bum.